the last kick of a dying horse is the best. I been so long practice and I'm just ngangile singisi ngoba banginikile abantu abadala basisulu namhla siyabe sikhuluma as a last kick buka sengiyona kanti ngibhale phasi. Namhla siyabe sikhuluma nge-last kick of a dying horse is the best. Nithi mina nisho ukuthini njalo bathe Zulu? Nasithi last kick of a dying horse is the best. Sisho ukuthi umgciladi wenda noma ngayini ngoba uyabona kusilamandla semakhulu. Wenda noma ngayini ukuthi azame ku-attack thina. Ngithi nisho nje but phela ngithi umgciladi Zulu ona yonke lento. Njengoba ona yonke lento ke Zulu siyakutshela mfana omncane ngithi ngilalela bathi njengoba ona konke uyawusebenzisa konke la onako kuthi azame kulwa against nine so nine bathi strong ngemandla ngithi mina biyansikhuluma bathi sidawubuya bathi sikuniketa sibonele Zulu manje bomangololo sebangena la kulama page enu a WhatsApp lenithi emakhomanisi bangene abacomment no utawumangala ngoba bacomment into labayindako lapha bayangatha bafike ba screenshot nema numbers that's why kumcoka kulele ukhulume bengikhuluma nabhuti Monti namhla uthi hezulu kule level lesasikuyo le struggle sesiyamachora shokuthi sesithatha ilevel yekhula la kule level yekhula keZulu kuqala tingcinamba ngithi mina usho ukuthina Mobilizer uthi ngidawuta mfana ngemgcibelo sikhulume but batshele maswathi kusile level lesasuso le struggle sekule level yekumachora le level yekulimala kwalabanyenti ngithi njani manje ngishayelwa ngitsathe wethu uThezulu ngicishe ngiyafala pha ngibulawa ma comrade kanti nami ngilikomrade Zulu into lengibulalako sengiyatrenda Zulu i-social media yonke ngiyatrenda ngithi mina uThathe wethu uyastrenda Thathe wethu vusela umlalele ekhaya neba ngithi ngingakukhulumeli yebo Zulu niyaphila kodwa ngiyaphila baba Zulu ngaphiselana siyaphila nathi kakhulu Thathe wethu siyajabula kakhulu ukuthi usiyakuthola lapho uright kodwa ngikho right baba Zulu sengikhale ngakhala awusichazele kwentekani Thathe wethu uzukhalana kangaka Nkosi yami baba Zulu kunalomunye umngani wami lo seswatini uthatha sithombe sami usifaka profile picture yakhe njengebangani abantu abathandzanayo njengebangani yebo Nkosi yami njengebangani njengoba nje nami ngingamthatha umngani wami ngimfake profile picture yami ikakhona ababirthday ngiyakuva kwase kwentekani manje ngiyacabanga ukuthi lo kunabo mangololo laba base baya screenshota lesithombe salomngani wami nenombolo yemngani wami yabo ba screenshota isithombe sami nenombolo yemngani wami sikhamba kanye yabo ba screenshota phi Thathe wethu bayithatha phi baze bayi screenshot I think inazana emagroupini angathi lokuthi ya bekungiyani le group but I'm sure yeswalimo then ba screenshota lapho ke labo mangololo ya ngoba i-message lengiyithola ke kuseni namhla bathi lo mngani wakho vele ulucomrade uma groups lakhona la eSwatini manje njengoba khona bathi uyakhomenta naye lapha uyakhomenta kuthiwe ya kusuka la siya kuphi uyakhomenta mangololo uyangena lapho le groupini uthatha le profile picture yemngani wakho la kusithombe sakho yebo kwase kuthube kanjani kwentekani Thathe wethu manje angathi lokho ukuthi sibe sesifika kanjani sithombe ka Facebook babezulu inkinga yami ngalo Facebook vele angimsebenzisi angeke nje ngize ngichazele ukucaca ukuthi indaba ta Facebook ukuthi sifike njani yabona asenkusithe ke mina ngoba nguseshele mina emva kokuthi ngitsheliwe nguseshele ngakuthola ukuthi lesithombe sakho sifika kanjani lapha ku Facebook
Mlaleli lesithombe satsathe wethu njengoba ngisho mina ukuthi the last kick off a dying horse is the best. Manje ke bomangolo lindlu labayendako mlaleli ngifuna ukuthi singacabani sodwa sitatshaniswe lide astartini le team izabaya sisi ngitfolile kuseni ngase ngiyayilandzelela kuthiwa ke la umngani wakhe after acommentile lo mangolo lo uye kule nombolo yalo dzatsi wafike wakhopha lesithombe salo sisi le ngikhuluma naye wahamba wayocreator i-fake account ku-Facebook wasimaka creator i-fake account wafaka lesithombe salo sisi lo wase uthuka ama-comrade kule fake account asebenzisa lesithombe salo sisi lo ma-comrade nakacedza ya-screenshot athi ya wena vele njani uyigwebabane vele kanti ngoba futhi lo muntu bekaphinze athi ufuna bantu ma-votes alena 30 to 60 to 45 years lethi kanti neduzama kungcolisa lo sisi ngoba umbone egroupini ema-comrade akhomenta kahle emlaleli thathe wethu asewusitshele ke manje kwentekani kukhona enikusatshiswa lokutholako Yebo babeZulu kukhona nami sengisabela impilo yami ngoba phela lapha lo muntu lo we-fake account uthuka abantu lapha uthuka bomagawugawu uthuka yonke into manje nami sengisabela yami impilo labangadiko nje sebamangele ukuthi awukejawezile sekwente njani ngokwenta nje yabo so nami sengisabela yami impilo so nami ngifuna kuhlenga ligama lami Nkosi yami i-fake account angati lutho ma-comrade akuxolele thathe wethu akusuwe mebakithi nami ngishayelwa baphathi-ke bathi Zulu ngena mfana ubatshele bani ukuthi ababe mayoyo akusuye lo thathe wethu ndixolisele thathe wethu usho nokuthi awukho ku-Facebook wena Nkosi yami ngiyaxolisa malangeni lamahle Facebook angimati Nkosi yami ngiyaxolisa nje akusimi badlale ngesithombe sami lapha wasanfosa leyo labathi mina ngiyayifuna angathi lutho Nkosi yami angathi lutho yenge bakithi no thathe wethu siyabonga lokuthi sophumele ngaphandle emaswahla amahle sathawana kodwa nje kwendeke kahle wona thathe wethu kwasheshe kwavela ngoba kule level vele lesesikuyo le struggle sefuna siwanake ma fake account mlaleli nawe ngiyak-advise ngingibhuti wakho nebakithi ngingizula ngisuye lo metshiso ngithi mina mlaleli ungasaloku ulandzelela ama fake account ngoba ama fake account manje batawuthatha sithombe saZulu bathi gcam babese bathi yo nina ima-comrade njani bukani account nakuyifake nje ignore angeke ufe kuyi-ignore i-fake account uyi-ignore ngoba manje sekuyacishe kulinyathwa bantu labangati lutho nebakithi labanganacala thathe wethu siyabonga nebakithi sitasifaka nesithombe sakho sisho kubalaleli ukuthi bakucolele nebakithi akusuwe lolo lapha kuleya account thathe wethu ungavalelisa umlaleli ekhaya ngiyabonga balaleli labahle ningicolele siyabonga nokuthi uthi sibahle vele ya emlaleli mhlawumbe lokunye lefuna ukukhumbule ukuthi njengoba sesila kule level le ye struggle vele kufuna sicaphele ngijabulile nje nangikhuluma nebaphathi mina baseZulu le struggle manje sesimachorile ngendlela lesimachore ngakhona setinyeni letinto letawendeka nani nizumanga ukuthi unaloko futhi lokunye labangicabanga uvisena lenye audio bathi yakuva lokhu kuphekiwe Zulu umlaleli letimo lotativa manje tiphekiwe takhiwa kwendiwa ngathi kuhle kuphume nje indzaba lenye lethi kukolotwa ingabi 3 million uyathibuta ke wena lapha kakusi 3 million 1 kodwa kwendekeni yini ngakwendekeni ngoba angikhumbuli mina kuba nalokho ngathi ku serious nyana lokwendekile lokungathi ngisho even 100,000 angikukhumbuli so uyabona ke manje ukuthi kuyawuqhamuka bomangololo ngendlela yonke indlela ukuthi bazame lokulwa nathi mlaleli
asizameni manje asikhuphuleni ilizinga into lekufuna sikhumbule emlaleli lapha ekhaya ukuthi umgomo wethu uthi democracy now lokunye sitawubuya sikubone kodwa nje umgomo wethu uthi democracy now noma kuthiwani thina we are focusing on democracy. The other things will come after achieve democracy. Ayikwathi angimemetele ngithi democracy now